ngithenga ukuthi mina cha ngilambile mangisuka lapha mina ke akhopho isazongivimba iphoyisa linalo ilungelo lokungivimba ngiyongena e-restaurant mangisuka mina ngiqhamulala ngibhekene nendosi mangifuna ukungiphelezela ke iphoyisa nalo lilambile ke lungileke so ngene nandosi sidle ndawonye ngoba nawo lento yokusebenza ingalo umthetho kumanje mina safisa ningi-advise ukuthi aboshwa abamaphoyisa ngoba ngikwazi ukubopha iphoyisa ephoyiseni ngadutshulwa la namanje ngilimela nganqamukala ngolwela abasebenzi lapha eke-Freedom Stationary eke-Economy yabo emveni kwalokho ngabuka ukuthi uma ngisuka la ngiyobopha iphoyisa nga-advise abantu bangaphakathi bathi khululeka lamaphoyisa lobe lapha nje akhokhelwe nama we-police station vele akhokhelwe manje-ke lonto leyo ngangizoyenza kanjani mina ngumuntu owaziyo ukuyidela okokugcina dadewethu yangizwa dadewethu yangizwa wakufika kimi wakhuluma nami kodwa imphumela ngiyibonayo namhlanje ngifuna uyibone-ke imphumela uJulius Malema akasamukelekile koSulu uthuke ubaba uMkhwanazi isidingo singekho befanele alinde uJulius Malema wathuka mina wathuka isilo wathuka umntwana ophinde angene wa-undermine uJacob Gedleyihlekisa Zuma esekwazi ukumhlonipha kufika ngakusasa yena wabona kungcono ukuthi ayothi down noJacob Zuma down and leyo nto leyo asiyidingi ukuthi ingaba yikusasa lalelizwe uJulius Malema i-corruption yakhe indala mina ngatshena uFloyd Shivambo ukuthi uJulius Malema badla imali oJulius Malema badla imali ekuruleni baclaima more than 10 million ngenyanga bacontrola i-security yasekuruleni and I'm the witness of that because into ebalulekile la no chairperson wakhona uDuma nabafakazi babe bobabili uchairperson kanye noFloyd Shivambo bengenxa ukuthi mina ngijoyine lamanyala okuthiwa i-EFF athi mina ho never so into ezakalayo namanje njengoba hlangana nomkhwanazi nje uJulius ingoba wayezonce umkhwanazi ukuthi atshala amaphoyisa ukuthi ashaye mina ngoba mina I had an event on the same day yokuvula amabhinqa lapha wayezosho wathi hey Mr. Mkhwanazi this is so fool calling his is want to disturb us ingakho bafika bashisa amatende lapha e-workshop menza yonke into ngiyayifuna le nje uJulius Malema ngiyifuna ngesikhwili nje wafinya ungasho yini ukuthi ukwehluleka kahulumeni lokho kwenza ukuthi abantu bangaphandle la eSouth Africa ukwehluleka